Что б ёй такое подаровать? О, подаруем кветки. Усе дзяўчынкі любяць кветкі. Не, Буслик, кветки усе дорать. А трэба, каб подарунок наш оригинальным был. О, тады не ведаю. Добрый вечер, сябры мае. О, привитание, Полиночка. Добрый вечер. Чым займаецеся? Голову ломаем. Ой, над чым? Над подарунком. Нас на день нараджэння одна знаёмая дзяўчынка запросила. И мы не ведаем, что ёй подаровать. А хочацца што-небудзь незвычайнае. Во-во, каб нам все жыццё запомнилось. А падарыце ёй фокусы-покусы у асабістым выкананні. Як гэта? Я зразумеў, што Палінка мае на ўвазе. Толькі нам, нянечка, твоя дапамога спатрэбіцца. Ну, чым змагу, дапамагу. А што рабіць? Пабыць панарошку імянінніцай. А, той дзяўчынкай. Правильно! Каб усё у нас завтра прайшло на ура, правядзем рэпетыцыю нашага падарунка. Добрая ідэя, я згодная. О, Буслик, за мной! А як імя ў той імянініцы? Таня! Цудоўна, пабуду крыху дзяўчынкай Таняй. Вось так. Цудоўна. Тук-тук-тук! Тут жыве дзяўчынка Таня! Тут, я Таня. Цудоўна! Ад нас, Тацяна, табе наша клоунскае прывітанне! Прывітанне, а вы хто? Клоун Топ! І клоун Бус. Вельмі прыемна. Дзяўчынку Таню мы прыйшлі павіншаваць! І фокусы ёй падараваць. Ай, цудоўна, я вельмі фокусы люблю. Клоун Бус, тады пачынаем! Пачынаем, клоун Топ. Тырам-там-тара-тара-тара. Толькі, калі мы ў госці прыйшлі, дык у тваім касцюме нічога не хапае. У мяне ён ёсць, а ў цябе няма. Чаго не хапае? Я ведаю гальштука бабочки. Ага, без проблем. Я ж клоун-фокусник. Раз! И будем вам, гальштук бабочка, глядите. Ахалай! Макалай! Ой, здорово, здорово! Ось, зараз выгляд святочны. А Ага. яшчэ я читать думки могу. Ды ну! Хочешь упэўніцца? Ага. Тады возьми з паліцыі, напрыклад, книгу казак. Ага, добра. Так. Так, О, узяла. можаш назваць старонку ў кнізе. А, любую, якую захочу. Любую. Так, ну, наприклад, третє. А зараз читай з самого початку сторонки. Почекай. А я у другий покой пойду и двери за собой зачиню. Так, О, давай. добре. Ось. Так. І зараз читай. І апинулася Насточка у темному лісі. Куди ісці не ведає, страшно ёй. А тут підбігає до її зайка. Стоп, А? остатково. Так. Клоун Топ, до нас вертайся. Я тут. Паспрабуеш даведацца, про кого мы читали. Не поспробую, а доведаюся. И твои думки мне допомогут. А як же? Ти ж мені у голову не улезеш. Убачиш як. Ты молчки вспоминаешь про тое, об чем только что читала. А я буду твои думки считывать. Так, ну добре. Починаем. Готова? Готова. Одна дзяўчынка Настачка апынулася ў цёмным лесе. І страшна ёй было, бо не ведала, куды ісці. О, сапраўды так і было. Ну і ну. А далей падбег да яе зайка і спытаўся: Ага. Ты чаму ў такі гушчар зайшла? Ну, так было ўсё? Так, але я про зайку яшчэ не дочитала.
не читала, бо я її спинила. Буслик, у Ой. меня увязка вышла. Мы ж домовились, что ты даешь Полинце до конца прочитать 4 сказки. Я їй налічив 4, тільки опошній сказ спинив кроху раніше. Ой, Буслик. Ой. Топочка, Буслик, ну не переживайте, гэта ўсяго ж толькі рэпетыцыя. А заўтра, калі вы пойдзеце на дзень нараджэння, Буслик не будзе спяшацца, так? Не буду, обіцяю. А фокусы вы цудоўныя придумали. Раскрыйте секрет. А няўжо ты не здогадалася, як мы іх рабілі? Не-а. Ну вось як ты то падаведаўся, што я чытала? Падслухоўвала. О, ты, Полиночка, я на самой справе знаходзіўся у другім пакоі і дзверы зачыніў. Просто у топа была такая ж книга казак. І ведаючы старонку, якую я назвала, ён хутенька ў другім пакоі прачытаў тое, што і я чытала. Правильно, а потым зрабіў выгляд, што думкі твае шчытваю. Здорово придумалі. Здорово. А вось гальштук, як у цябе так хутка з'явіўся? Ой, це вельмі просто. Звичайна гумка допомогла. Ой, розтлумачце. Ну, берем тонкую гумку і пришпілюємо до яє гальштук. Гумку натягуємо так, щоб гальштука бабушки бачно не було. А потім говорим чаровне слово. Ахалай, макалай! І відпускаємо гумку! отримлюється цуд. Ну вы сапраўдныя фокусники-фантазёры. Думаєш, Тані сподобається такий незвичайний подарунок-сюрприз від нас? Упэўнена, і ёй спадабаецца, і ўсім деткам, якія прыйдуць на дзень нараджэння. Ну, добре, тоді. Дякую тобі, Поліночка, за допомогу. Няма за што. А зараз, мае фокусники-фантазёры, давайте глядзець мультфільм. Давайте. Ну а зараз, пасля мультфільма, клоунам-фокуснікам і усім деткам трэба рыхтавацца да адпачынку. Зубки чистим, тварики і лапки миєм. І ложечки бажано. Сни цікаві глядіть. Добрай ночі, маленькія. Довгий день, теплий день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай,